E luana ia ofisili fa mole lava. Ole malo sai foi la ofion manuia tau sanga fo. Ia wa le o mai na tau sanga ona ole tuai o taimi o tatou fontanga ma to wale fitala fia ngai. Ai o la ofisili e toi tuli loa tu pel mata upu I fon fa vai. Ona o lea ua fa iloa e fa isto atele o ila to ua le toi tai fono mai. Ia ua manino lau saunoanga le amatanga o le tau mawhainga le poloketi o le ana una wale malo ina ia a vea pea e tai le fono fa vai matangata o le vaenga fa ufai al fast. Ia a le tūlanga la le tuli loa atu. O ane mafua anga tala fea ngai wa va ai e le komiti mafua ai ona le toi tu ua le awa noa isi sui fai pule tai fono ai. Pe mwhai ona whai loe lau a fionga e fia malama o I la tau le tūlanga lea. Wa ina isi fai pule o loo saunga le mua ma le leina whai a la tau li poti. E pe o lea e au watu ai lunga I lo la tau tatanunga e whaate ia ua le toi tai fono atu. Ngata ia e le o toi tai fono o le tūrai o la tau e apalai. A whai te le apalai. E le whain whiwhiria o e vem tai fono. To whale no lau atua. O le si to lima. E apalai. A to mai maltusi te e il bloketi. I le mai taula al komiti. O la lea ngai apalai e te o sau te il bloketi. E le wha maoni le mea. O inala na mafuai foi. O na le whiwhiria e vea ma tai fono. O no le mai tau al komiti. E le mawhaina sau se tangata e tau ave le te fono ina o le fono vāmai. A te il bloketi. Nana laina whaatino laval mena o lono inga atu whawhenga. I toa whale au le apalai. Ma le toa lima na apalai. A to e folo mai e tua ma le il bloketi. O le mafu angana na laino na le whiwhiria. Au la tau lava ia na apalai e au noa ma se te lango. O le na avele ava noa. Le si toa lima le no uto lau atua. Ia ai fo I malwha malmalunga le vaenga whaafai. Ono le pui nga lava. A tau si sila nei ina ua whailifi inaunga I le whainga pālota. O le maule le na ave. O le poloketi. E tai lava e le vaenga whaafai. Ono le popolenga la le mea lea. Tu lau lava. O lo iai suenga o lo muri mai. Suenga na. E leo mana e tango fia le temili nei poloka ai le whaalunga rumo o le polokeki. Ai muri mai suenga na I tu malo o la iai le talitonunga na wha le tonu le whaafoifoina e a fia I la manisio fai pule leo le te whiwhiria le temili nei. E foi manisio fai pule o lea ua tō fia lava le temili nei ono leo ua lato muri mawina e lango. A le whaatali e suenga inisio mea o lea na maitawina, ia, na whao ngā sea e tupe. I le vai mamaola, wha solo I luma ngā luenga. Whirifiri I lātou fau, whirifiri I lātou na te real bloketi, whirifiri I lātou wa qualify. Wha solo I luma ngā luenga. Ar wha moe lava I le vai liringa me ua tea. E re ta tau o na wha la fieni me vale tonu na vai ai. Pea whaita te alo lofa le bloketi rinei. Nono winga e taunu wha malama le lei pia na sao taunu manga o wha solonga o tupen wha aru. Ia a le wha moe lava ia o leo whirifiri la tau wa qualify, pi fea, masao, na apalai, le apalai, langolango, o leo piti la tau ia leo wha tūla I mortemine nei. Tai lava I lau saunanga, lawa fionga, o le tūlanga fo I le tuli loa atu ai le wha ai unga ua whai ai le tau whiriwhiria o Mangele. I le tofi o le lato I tū mālo. Manatua o le whamasinonga ia le wai whailo I le aso. O le timing le pe e na sasi ai. O na ua whao ngā I le taimitonu. Lata I le whainga pālota le matu ua to poloketi. Wa lewa o na apalai tangata ai whatoa whao ngā I le taimi lea. Nawa fionga. Isn't that a misuse of funds? Wa lewa wa whapea mai malo e leo ia ise mea o whao ngā e Mangele mō lona lava lelei. Ai o lewa ai al whamasinonga I lau tiro ia sa o whaanongolongo iai.
o le timing lea, ua whaonga ai mō lona lava le leina ia tūla i mai e le whainga pālota. La se tira le tō komiti. A tonu tau te mau ese ai le whauinga ina o le men tupu. E tula whono whaavai o le distributing o le poloketi miliona. E le aini ai inga whaapena whai. A o le teimi o le pālota o whaasantu tufa. Mena tauna toa ia, whatontonu. Leo whatati e whainga whaavai e tauna whaifufuanga pe ala talata whainga pālota e le tauna toa tanga fia me tau poloketi. E atangi ai le mea tonu rā le te sauno iai. Ma whaawinga i whapea. O le whaonga le teimi se, o whaonga se mangele morona le leik. Which is, to be fair to mangele, na whaonga ave mo le paketi mo le lei o le tumalo. Ai re whape o aru ia teia. Ne si tu whape aru lona whaiva ine e pālota, i tangata ono lona teimi o le whaonga le teimi tono le pālota. O se ai inga o leo tilo i e whainga malo. Transition period. A olo le keimir whainga pāloka wala laka inga o le whainga pāloka e kaunga ia. Taunta puni umawhona wha ere i o le pāloka e kaofi e la melea. O le umna ia whapea ua whao ngā e whaipule. Le le teimi neimte te whono le teimi nei tupe mo le lato le le teimi whainga pālota. O se mea nā o ina mai ina watutupu mai le melea. A le whiwhiringa lava i o mangele i le tūlanga sao. I le o steimi mole na i le lu i lea. Pisa mo fo i ono le whaonga o le tupu le tongi e whaonga e whawul whale. Le wakilia. Ai mo le whasolonga mo le rumanai. Taun whata atia whainga whaavai pe ono whamtaltala inatu. Ina ia waini to e tangia po whea sao. Pena whaonga i awala se. Pena whaonga i winga se. E pe whaonga ni whaamanianga. Ina ia mawaini me pe o lentato mai tau il palota. I sui o le vaenga whaupwhai e le HRPP, le whapea e le i apalai. O na o lo te te e le poloketi. O lo te mauti noa na manino lava i lau sau noa ngai le i nga i fo i whainga malolo ngal kirisimasi. Ia e pei fo i na manino fo i le whailoa i ngā mali taitai o le tua ngai. O lo whapea mai e le o le te te e a ilato e le o te te e ona o le poloketi. Ai pei o lo te te e ona o le process. O le process lea e a fuai ona te te. Ai le o te te e le poloketi o 2 miliona tala. Le fisili la whamon mole la o fionga. Po o whea tonu le sao. Po o le tusi na mai tauli mai na la o fionga o lo o au mai ai o lo te te e le poloketi. Po o te te e le process. Ia, whaftai mo le fisili. O le lipoti le na mai i la tau na whaia le interview. O le tusia a fiel te te e le poloketi to e te te i whainga whaavai e fau le na whai atu. Ma o le alana o le whai o le whai unga ia i la tau ia to o lima. Na te te e le poloketi to e te te e le whainga whaavai le na whaatulanga atu le malo. I whamamla mangal na o maina mafuai o na whai unga al komiti le mene na. Ma sa ti tira vo el kapeneta e le whailan whai unga munumuri na mai tau inai o le mene na nan tupu. Le si la vaenga o whaftaila o fionga, o le si vaenga o la ofisili whamon mole. Ia, mole tu malo le o whasale le anga numera lua. Le oto e tō fiai, ia le fionga ia mangele se kati fia ui, ia vea fo i matai fono. A leo te mana tua la o fionga o lea sa iai, ia le mta upu voi lea, mta upu tau whainga pālota ale i tō malo. Ia lea fo ina whaamaoni ai le, whaonga se e le afionga ia mangele o tupe o poloketi o le miliona ta la a leo mai tau atu o leo wa toi tō fia foi. Ia e fo ini se repoti o lo whapea mai te tono o lo whaatea ia le afionga ia mangele male afionga o iwa. O le fesili lala o fionga wa lia e mai. Pe whaafepole a le whainga o le ale process ua toi tō fia ia le afionga ia mangele a vea matai fono. Ia o le ana saisaitia i o le ana saisaitia i mta upo whainga pālota. Ia le fo ia anginga o loo whaatea male afionga o iwa. Whamon mole lau fionga pen whai ona whamanini. Whaftai mo le fisili, tato o le sili mua. Le fionga ia mangele i whamsinonga.
E le o whaamaunia I ngā le whaapea u whao ngā sel tupe. O le taimi na whao ngā le tupe. Al whaamani nonga o tūlanga le ieitua inga o le whaamani nonga whaapea u whao ngā sel tupe. O lo manino le su enga na whai. O le tupe ana whao ngā mo le atina ena o le tu malo. A le whaaiunga le na whai le whaamisi nonga o le taimi na whaatino ai le distributing o le fund lava ia. E rea mai ala le tūlanga le mena le pālota e toso mai e whaamaunia le misuse of funds. Mena e tauan whaamamalama. O le tūlanga le melea e le I aila se whaamauninga whaapea ua tawhi ai le apalai o mangele. Ona u whaamaunia wana whaona ai wale tua inga na lena sau. Hape walu mangele whaongal tupe whai au na whale mana mea. E le o iai se whaamaunia ngon nai mena tupu. O le tupe na whao ngā na toe alu umalawa e whao ngā e whai ele whale o le tu malo. O le tupe na avatu e whai to tongi. Au nofo mangele ma ave whai ele whale o le tu malo. Ona ele I uma le whale o le tu malo. Ila se mea to tongi e tangata whai ngā luenga le se mea o whaia. E tau na ave le tupe e whai ele whale o le malo. Whale o le tu malo I oma. O le whiwhilinga le na sau nei I le whai ngā interview mo le teitei whono. E na mangele ana palai. Ma ele I apalai le sui o le tu malo. Ma le tutuunga le whaapea e le te tauna piki mangele ona o le te ali tu malo. O le fina ngalo I o le tu malo. O lele I o mai se whaamauni ngalo I e le malo. Po tūlanga le tupu. Po se whae unga fo I wa opo I le tu malo. Pe nao se whae ngau I lantou. O lo te te I a mangele taru mai lava le whai ngā palota. Ma e te taula matua manino le le. Ele e tau fia I le whae unga le malo. I le whiriwhiringa, I le ala amio tonu. Na whiriwhiri ele tai te I whono mo le tu malo. Na whiriwhiri mangele, ona na o ia na apalai, ma o ia le tangata o lena kuarifai, ona o ia na huia au wala o whainga whamai, apalai mo le tai te I whono. Ar whiriwhiringa ia le tu malo, I le mele tupu mai le mea matau whaalo toi whale. Ia o tali tonu le mena le wā mangele malo nei tu malo. Ia e fofo la mea na tau. A le whaiunga le wa vatu e le malo. I le tangata e tūla I tau ave le ploketi mo le sirima tau sanga. O mangere le wa ave whiriwhiri ma whaimtei te whon. O la ofisili mua. La wa fionga le ase tūlanga ua iaile la kapisa mua. Ma le tupe le asa au mai Australia. Po le a whaia sato uni la kapi fau. Lona lua ofisili. Le ase whaatau tonga o iaile forensic audit. Ma le fisili muli lau fionga. La se fai unga le kapenetsa I le so upo le malo le wa wha malo lo. Ia mal wha alo lava wha fitai. O le tātou lakapi, ia o le lava e wha solo ia whiutana inga I le wā o le tātou malo ma le malo Australia. E peon sirfia, ia o le tupe lena tu ina mai Australia. Ua ui mai le malo. O le fesiri la le malo sa mo le malo Australia. O fea vase e le leina whainga whaavai o le aifianga o le malo I le whasoso ino le tupe lea. E tai o lo mai tau le tātou malo. E le o ta oto I le angatonu tātou I una kapi sa moa. O le whaite tenga le nā. Ma o mana abatu lau avea I le uni la kapi sa moa. A whai o le pūlenga le wha le tonu. Suir pūlenga o le la kapi. E le mawhai o na tango fia le malo, tala no ino le tupe le whaavao malo mai Australia, ma le malo Samoa, a e vai atu e le o ta oto le angatonu mea nga I le tupe lea. E laua mai ai o na whai el whiutana inga, ma le uni la kapi, sui o nisi o le uni la kapi Samoa, e anga e fo I el whaafi tauli. A le malo I o lo tapena e mai le tupe le whao ngā mo le uni la kapi Samoa, a e tatau, o na fo I el whaafi tauli le tupu. O le whaale tonu le pūlenga le uni lakpi. O la ua lafo I a la tau, me ono whai atu o umana o mai ma tele tara noanga mwhinaunga o mai fo I le presidente o le uni matala noa. O umana whai lau tali ana mula ubu sami. It's not about the board or them. It's about Samoa mana na lakapi whai I le lek. O le vai e le malo, e le ma whai o na whamamuru le tupe le I le uni e Samoa pe a vai atu le whaale tonu. E ta tauna fo ia le iai o la le tari o le mea. La le tari o results. O feo iai le tato sulima le teiminio. Tato tufia.
pele tau te tūwhia le tātou servants, o tātou tūwhia. O le maua lalo le nao le mele o tātou wo o i le teimine nei. A wana whapeo ma le teimine nei o le lei tātou results ma le lei mea uma. O la mea la afsiringi e o la sa le lei. Al mena le teimine nei umana tuai e te tau o na whaile fufuanga sui le pūlenga a le uni la kapia Samoa. O na aungo fia lo leo le malo e lango sa iri ngā tupe uma. Ma batu nisi tupe fau e wha le il tātou la kapia.